אני אנסה לבדוק על מה הסיפור שם, כי לא שמעתי על זה לפני. לא הבנתי למה לא באתם אבל. יאללה. זה אותו שעה צריך להימכר מהביטוח. Hizbullah terus menggempur Israel menggunakan roket dan rudal-rudal presisi menargetkan infrastruktur penting Zionis. Dalam serangan terbarunya pada Rabu 6 November 2024, perlawanan Lebanon itu menyasar Bandara Internasional Israel Ben Gurion. Pihak keamanan setempat membenarkan serangan dari Hizbullah tersebut. Dilansir dari Times of Israel pada Kamis 7 November 2024, layanan darurat Zionis Majen David Edom mengatakan 10 roket ditembakkan dari Lebanon. Mereka mengklaim militer Israel berhasil mencegat sebagian besar dari serangan roket itu. Salah satu puing roket yang berhasil dicegat IDF itu jatuh dan menancap tepat di mobil yang terparkir di wilayah Ra'ana, area luar Bandara Ben Gurion. Adapun video yang memperlihatkan puing roket Hizbullah menancap sebuah mobil di Israel ini pun beredar luas di media sosial. Menurut laporan tidak ada korban jiwa dalam insiden penyerangan ini. Namun otoritas Israel tak bisa menutupi kerugian infrastruktur yang cukup signifikan akibat serangan roket Hizbullah. Terlebih beberapa fasilitas Bandara Ben Gurion dikabarkan mengalami kerusakan parah dan salah satu pesawat komersilnya tidak bisa dioperasikan. יאללה. זה אותו שעה צריך להימכר מהביטוח. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.